Wapendwa, na wasalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Kuna jambo ambalo tunaliendeleza linalosema kuhusu muulize Mungu kwanza. Muulize Mungu kwanza. Kila jambo ambalo linakuja moyoni mwako sio lazima ulitimize. Kila maoni unayopewa kutoka wanadamu sio lazima utimize. Kila jambo njema unalolifikiria ndani mwako sio lazima ulitimize. Muulize Mungu kwanza. Ni jambo la hekima kumwendea Mungu kwanza. Ipo njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Lakini huwezi kujua njia za mauti pasipo kuoneshwa na anayeona mwisho wa njia wakati sisi tunapoianza. Ni Mungu anajua mwisho ya mahali tunaelekea. Kwa hivyo ni jambo la hekima sana kumuuliza Mungu kwanza. Kitabu cha Waefeso sura ya 5, Biblia inasema ya kwamba kila mara jifunzeni nini ndio mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu kila siku kwenye maisha yetu ni kwa ajili ya kutuokoa. Nilikuja kugundua kitu kimoja kwenye dunia hii. Wale watu wengi wanaofanya mambo makubwa. Niligundua watu wengi katika dunia hii wanaofanya mambo makubwa wanauliza Mungu kwanza. Na unapata yote wanaoyafanya ilitoka chini ya uongozi wa Mungu, ila hawasemi. Na wote wanaofeli na wanashindwa, wengi wao, 99%, ni wanaofanya mambo kwa sababu wanaona ni vema, lakini hawaulizi Mungu. Wengi wanakopi, wengi wanaiga, wengi wanajisikia tu ndani mwao kufanya. Na wanapoona kitu kinakuja ndani mwao kama ua fulani linalopendeza, wanaenda kwa haraka kulitimiza, wakati labda ni la Mungu, ila muda wa Mungu wa kulifanya haujatokea na haujatimia. Kwa hivyo ni jambo la hekima kumuuliza Mungu kwanza. Unataka kuenda wapi? Muulize Mungu kwanza. Unataka kufanya nini? Muulize Mungu kwanza. Kila kitu unachokipata kipate kwanza katika maombi. Usifanye kitu pasipo kwanza kukiombea. Kiombee. Na baada ya kukiombea, kuwa na hakika inayotoka katika maombi. Usiwe na hakika inayotoka katika kukupatia bidii na katika kukutia moyo wanadamu. Watu wanaweza kukutia moyo, na huyu anasema hiki na mwingine anasema kile, mpaka mwenyewe unajisikia umevamiwa na maneno ya kweli ya wanadamu wanaokutia moyo. Lakini ile isiwe ndio mwangaza yako mpendwa. Ongozwa sana na Mungu anayeona mwisho wa jambo. Maana wengi wangapi walitiwa moyo kufanya biashara fulani, lakini baadaye wakafeli. Wengi wangapi walitiwa moyo kwenda na mume fulani, lakini ndoa yao sahihi ni vita. Wengi wangapi walitiwa moyo kuoa huyo mwanamke, lakini sahihi ni vita. Usiende kwa sababu watu wamesema. Naweza sema ya kwamba hata usimwoe mtu kwa sababu wazazi wamempenda, ama kwa sababu watu fulani wanasema kwamba ni mzuri. Muulize Mungu kwanza. Na usiongozwe na upendo wako, usiongozwe na tamaa zako, usiongozwe na hisia zako. Muulize Mungu kwanza. Na hapo tutapunguza presha za wanaoleta kila siku shida zao kwa watumishi na kwa waganga na kwa wataalamu. Maana wengi wao wanapitia mambo makubwa, wengi wanapitia shida nyingi, wengi wanapitia mambo mengi sana yanayowaumiza leo. Haina maana na hakuna faida yoyote uanze ndoa leo ambayo itaisha baada ya miaka 5, ama ambayo itaisha baada ya miezi fulani. Ni vizuri zaidi kuanza kitu ambacho kitadumu na kitaendelea. Hakuna jambo la furaha sana kama kuanza kitu na kiende fika mwisho vizuri. Lakini ole ni kwamba watu wanaenda hawaangalii mwisho kuna nini. Wanaona tu mwanzo, wana macho ya kuona leo. Na hii leo inakuletea tu hali ya kujisikia ni kama una haraka sana. Unajisikia una haraka, ndio maana unaamua kufanya mambo pasipo kuuliza Mungu. Nilipata mtu mmoja akaniambia kwamba mimi nimeona mambo ya kumuuliza Mungu inaleta mtu kutokufanya mambo mengi, kwa sababu kila mtu mara ninapomuuliza Mungu huwa anakataa. Nikamwambia ndiyo, kama Mungu anakataa basi usifanye. Hata kama ni mambo 10 alikataa, usiyatimize. Kwa sababu Mungu anasema ipo njia ionekanayo sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Kitu ambacho ninagundua ni kwamba sisi wanadamu tuna mambo mengi sana inayoonekana sawa machoni kwetu.
Kila njia unayoletewa tunaipenda. Hekima zote za dunia tunazifurahia. Kila kitu kinachoonekana kuwa na utajiri, kinaonekana kuwa na faida ndani, tunakipenda. So unaweza letewa hata mambo 10 na yote ukayakubali. Kwa sababu nini? Kila mtu anapenda aonekane kuwa mtu bora, aonekane kuwa amefanikiwa. Ndio maana unapata watu wanakuletea wazo na wazo na wazo, zote zinapendeza kwako. Je, kweli wewe mtu mmoja unaweza kutembea ndani ya njia 2 ama 3? Hapana, lazima kwenye hizo njia 3 kuna 1 ama 2 ambazo sio zako. Lakini njia zetu zote sisi tunapenda na tunazitamani. Uone ya kwamba sasa hapa inafaa hekima ya Mungu kukuongoza. Daudi mwenye hekima kubwa alisema hivi. Akaomba Mungu, anasema Bwana unifundishe njia zako. Daudi alijipata katika njia nyingi sana na akaona ya kwamba hawezi kuamua peke yake bila Mungu kumfanyizia maamuzi. Ndio maana katika kila unachotaka kufanya, muulize Mungu, nipite wapi? Njia za Mungu ni nyingi sana, na kila kitu kinachoonekana kuwa sawa kwako sio kwamba ni kizuri kwa ajili yako. Wengi walipokea mambo mazuri lakini leo wanajuta kwa nini waliyapokea. Wengi waliongozwa kwenye njia fulani lakini leo wanajuta namna kwa nini waliingia ndani ya hizo njia. Wengi walitumwa kwenye nchi zingine lakini wanasikia aibu ya kurudi nchini mwao kwa sababu waliongozwa na tamaa na hisia na haraka fulani ya kuenda. Na hakuna mtu angewakataza. Wengi wako kwenye ndoa lakini wanakosa namna gani watarudi nyuma kwa sababu washapata watoto ndani ya hiyo ndoa, lakini machungu wanayoyapitia ni Mungu peke yake anajua. Kwa hivi pasipo kumuuliza Mungu unaweza kujipata kwenye shida kubwa ambayo wewe mwenyewe itakukula, na siku zote utaishi kwenye pressure. Na ninataka kukuambia kwamba kuna mambo ambayo hata ukiombewa hayaishi. Sijui kama mnanielewa. Narudi tena. Kuna mambo ambayo hata kama ukiombewa hayaishi. Kwa sababu nini gani? Watu wengi waliingia kwenye mambo chini ya kuasi. Kwa hivyo Mungu hawezi kuja kukupatia rehema na ulikataa kitu alichokukataza. Atakuacha uende sawa na mapenzi yako, lakini utaumia peke yako. Dawa moja ambayo itakuokoa kwenye kile ambacho uko ndani ni mpaka utoke ndani, kwa sababu amani ya Mungu haikae ndani ya hiyo kitu, kwenye hiyo mazingira. Mungu hawezi kuweka kitu chake mahali ambapo hajafaa kukiweka. Hayawezi kuweka jambo lake kwenye hajaamua kukiweka. Wewe ulitaka uwe na amani ya ndoa, lakini Mungu akakataza ule mtu, wewe ukalazimisha kuwa naye. Na sasa kwa sababu umepata shida, unaanza kumomba Mungu msamaha na unaanza kutafuta watu wa kuombee. Na kuhakikishia hata ukiomba msamaha, hata ukiombewa sana, amani haitakuwa pale, kwa sababu sio mazingira ya salama ya Mungu kuweka amani yake pale. Sio Mungu anaweza weka amani yake pale, kwa sababu wewe na yule hakupanga muwe pamoja, lakini ukalazimisha kwa sababu ya tamaa zako, na kwa sababu haifai kuachana. Pambana na msalaba wako mwenyewe, usimkosee Mungu tena, lakini vumilia na kuendelea mbele hivyo hivyo, na usitoke pale. Maana utakapotoka kushakuwa tayari sheria juu yako ya kusema ya kwamba usiachane, na ukitoka basi usioe tena, ama ukitoka usiolewe mpaka huyo mtu atakapofariki. Kwa hivyo ni jambo la hekima, ni jambo la maana, ni jambo la muhimu sana kuwa mtu ambaye anamuuliza Mungu kwanza. Pasipo hii wengi wameingia kwenye deni kubwa kubwa za benki. Wengi wameingia kwenye deni za ndugu zao, na imeleta vita kubwa katikati ya ndugu na ndugu, katikati ya ndugu na rafiki. Na hiyo yote ni kwa sababu ya kufanya mambo pasipo kumuuliza Mungu kwanza. Na anasema anatafuta mtaji wa kufanya biashara fulani, na anaweza kujikopesha kwa ndugu kwa sababu ashaambiwa kwamba inaweza kuleta faida. Na kwa sababu ameambiwa, kaona wengine wamefanikiwa, akaingia ndani, lakini baadaye akaenda kufeli kwa sababu hakumuuliza Mungu kwanza. Kuna vikundi vimeingia leo kwenye dunia ya mitandao. Ukijiunga kwenye kikundi hiki, unajiunga na watu fulani wangapi, pia utafanikiwa na utapewa magari, utafanya nini? Ndugu yangu, usiende na tamaa za wale wanaokutia moyo kwa kukuonesha tu kwamba utakuwa tajiri. Muulize Mungu kwanza before ufanye maamuzi kwa kila neno lolote. Mimi nimekupa hekima hii, ni ya muhimu sana kwako. Kama utakuwa umenielewa na kama utaitimiza, ni kwa ajili ya faida yako.